دم باش تماشاوان هجا ji Washington'e stüdyoyun deng Amerika em dîsa bi bername Kurtvizyon di ekranên Özgür Gün TV'de ne. Di bername ve hefteyê de em ê çend raporên ji Amerika û ji peyamnêrên me yên ji Kurdistanê ji ve temaşevanên hêja re pêşkeş bikin. Temaşevanên hêja dem baş. Di hilbijartinên bo Serokatî Amerîkî do sêşemê di 11 eyaletan de pêk hat ku wek Super Tuesday tê zanin berbijar Donald Trump ji Partiya Komarî û Hillary Clinton ji Partiya Demokrat bi ser ketin û cihên xwe di nav berbijarên din de xurttir kirin. Berbijara Demokrat Hillary Clinton û berbijarê Komariyan Donald Trump serkeftin di hilbijartinên pêşwextên duhî sêşembe yên nasyar bi Super Tuesday bi dest xistin. Hillary Clinton serkeftin li heft wilayetan bi dest xist û hevberê wê yê Demokrat Bernie Sanders serkeftin li 4 wilayetan bi dest veînat. Li aliyê Komariyan Donald Trump serkeftin li heft wilayetan û Ted Cruz li 3 wilayetan bi dest xist û bi tinê yek wilayet behra Marco Rubio yê Komarî bû. Hilbijartinên Super Tuesday girîngtirîn êke di hilbijartinên Serokatiya Amerîka. Donald Trump bengavekadî berew destnîşankirina wî wekû berbijarê bi tinê yê Komariyan هاوشت. از هر آلیکی هم بیز دکم و از لزانم خلق و هایداری و چنده بن. لیمن باوری های اسیا گرتی خوازم اولدم هلبجارتنین براهی ابداوی بین از و هفدجیه دیگل یک کز بکم او جی هیلاری کلینتونه. سناتور ولایت تکساس یکوماری سرکفتن لولایت خو و اوکلاهوما و آلاسکا بدست خست و داخواست جبر بجارن دیان کوماری کر یک گرتی بن جبرکو کاندید کرنا دونالد ترامپ ویرانیه. وی ببیت ویرانی بو کماریان بو پارێزەران بو تەڤایە وڵاتی پشتی وێ شەوێ خەباتە مە دێ سەرکەفتی و بەردەوام بیتن ئەم وێ سەرکەفتنێ بسەر دونالد ترامپدا دەست بخەین. فرماندارê wilaya Florida Marco Rubio bi tinê serkeftin li wilaya Minnesota bi dest xist û sûzdar rêkê nedid ev welata bikefte destê fêlkeran da. پشتی ده هفته دن جه فلوریدا امی پیامک رون و آشکره را بگهینن که ناف پارتیا لینکلن و ریگن و سروکاتیا امریکا ده جه آرتستکی فیلکر نابه. پشتی دونالد ترامپ نخواستی رخنه لکومالکا تندری امریکی بگرد او کفته بر رخنه که تند جلای ریبرین کوماریان ده کنگرس امریکا ده. If a person wants to be the nominee of the Republican Party, گر کسک بخوازه به کاندید کوماریان ناب خواه شیره یان هلوس نبی دوی هر پرسک و کومله که تندره و رد بکه. لآلیه دیموکراتان سوپر تیوزدی روژاکا گرنگ بو هیلاری کلینتون او سرکفتن لچندین ولایتن باشور امریکا به دست خستن و الپیشیا بربجارن دیموکراتا و دو گوتاره که دا رونی اخسته سر جدا برین کوماریان. It's clear tonight that the stakes in this election have never been higher. نها اشکرایه که دوان هلبجارتنا دا پرش چجاران هند گرنگ نبویه و گوتار چجاران هند نظم نبوینه. هولن دابشکرین امریکا دنیو برامه و واندا شاشتیه و امرینا دین اوه چه ببید. هفبری کلینتون سیناتور دیموکرات برنی ساندرز سرکفتن لچار ولایتان به دست آنی و جوانا ولایت آوی ورمونت و سوزا بردوامی گوهرینان دا. اذ هلبجارتن نبتنی بو دیار کرنا سروکه او بو پیک آنی ناشورشک سیاسیه بو عدالتا جواکی و آبوری و بو آشتیه. امریکیان هفدم دگل دنگدانا دناف ولاتی دا لچندین ولاتین جهانه بوچونن خود دیار کرن. well, it's very important because اف زور گرینگه جبرگو مافیمه دنگدانی لدروی امریکا هیه و لور لندن جی مینا بشکیه جی امریکا. پشتی دو هفتیان دنگدانا بازده آداره لچندین ولایت امریکا و بینه کرن که بربجار دیموکرات و یک کوماریان با هلبجارتن سروکاتیا سال 2016 و زیده تربیت خویا کرن. خالد فتاح دنگ امریکا. پرترجی سمهین کو قدخیه درکتن کولانان لطاقه سور آمده بردوامه و ترگاهدن کو دورات 200 سیویل لنبتاقه آسمانه. پارتیین سیاسی و سازیین جواکی دناو هوله کدنه که دور پچا سر سوره بشکنن و کسن آسه درخین. خجن فرقین او راپورت آمده شاندیه. قدخه سوریه سه محال پیوخهیشت. ده گوتن 20 ساروک و 200 کس لسوریه لسه تاخه آسمانه. جبور rızgar kırnavan, hünermend و Revşenbîran heyetek sivil ava kirin. Bize bir söz verilmişti. Bu sözün Hünermend Ferhat Tunç got, du caran çûne wilayetê, walî Erînê axiviye lê dema ku çûne Sûriyê teqîn dest pêkirine. Ji ber rewşan ewle jî kesên li wir îtibar nekirine ku derkevin. Ve mahsur kalanların güvenli bir şekilde tahliye Ji bo rızgarkirina kesên ku li Sûriya Asêmanê em bangê rawestandina qedexeya derketinê derveyî bo 24 saetan dikin.
جبو سوری و جبو رزگارکرنا سیویلان HDP و DBP پارکا کوشیولیه خو پیشاندانک درخست. هفسروک پارتی هرمن دموکراتیک DBP کامران یوکسکی گوت کسین که سوری آسیمانه جوانا گوتنکو لشکر دبیجن جن زاروک کالپیر دوی کنج خواکین خو تعذیب بکن و تسلیم ببن. یوکسک گوت دخوازن رومتا کردان بشکینن. Bu vahşet uygulamalarının sonuç getirmeyeceğini مسألة قرر كي يديو نكرم تفهم دكي أبغى أو أبغى كي سيلتنا أمسيتي ربنا بوشون سوري بقتل عمر سر سوري سر زي سر سلوكيا سر شرنخي سر أرزخي أبغونا بقتل عمي ربنا غزارو كي معناه يكوشتن أولا معناه يكوشتن خو پیشاندان به مداخله پلیسان انجام ده وسایت زرخی به آوا بویاخ و درمان هر وها بغاز ایسوت گرسی بلاف کرد. همان روز و روزین دیتر چالاکین پروتستوی دوام کرن و برجاره پلیس دیسا به آوا شید مداخله کرد. جعالیه دنیوا ولایت آمده ویدیو یک بلاف کرد و تیدا لشکرین کل اپراسیون نخویا دکن. هر و هاتی دیتن که کچه و کلان و خانین سوری چقاس خرابونه. ویدیو لسر تسلیم بونا سه کسین سوری هاتی آماده کرن. teslim olun. Kaçacak yeriniz yok. Asker dibêjin teslim bibin. Ciyê revê ji wera nemaye. Dengê Silamek û ji kuçê dibêje ew ê teslim bibin. Yaklaş. Paşê sê kes di destê wan de parçeyên spî weke al bilind kirine û teslim dibin. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş beşdarê çalakiya malbatên ku xizmên wan li Sûriyê mane bû û li vê de bersiva pirsê dengê Amerîkada. 90 gündür devam eden bir sokağa çıkma yasağı ve bununla birlikte. Em weka siyasetvan me ji bo çareseriyê barek daniye ser milê xwe. Bila dorpêçkirin û qeteqekirin rabin. Çi şervan, çi sivîl bila bi selametî ji Sûriyê derkevin û bila bi hevçûn bi dawî werin. Bila jiyan vegerte rewşa normal. Hikûmet qebûl nake ji mirovên Sûriyê re dibêje yan hûn ê teslîm bin yan em ê hemiyan bikujin. Ji bo rakirina qedexeyê hewla me bê encame heta niha. Daxwaza xelkê Diyarbekirê jî rakirina qedexeya û dawîkirina şer û bihevçûn heye. Ji bo wê jî em bang li gelê Amedê dikin li roja çarşemê bi meşeka girseyî ber bi Sûriyê ve herin û daxwaza xwe ya çareseriyê bi rêkên aştî bi girseyî nîşan bidin û bînin ziman. Taleplerini görünür kılmasını istedik. Divê xelkê me ji bo aştiyê daxwaza xwe bîne berçav û bila hikûmet jî bibîne daxwaza hemî gelê bajir rakirina qedexeya û bi dawîkirina şer e. Selahattin Demirtaş got ger meşa me bi hêz û bi biryar be û gel dengê aştiyê bi biryar bilind bike ez bawer dikim ku hikûmet wê nikaribe çavê xwe lê bigire. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Beyanları me Kava Ömer çu serdana grupek hezin peşmerge li deverek li başure şingale ev peşmergen rasti erişi roketin gaze klorin hatine. نوکه دیاردکادین د نافچکدارن داعش دا پیدا بویه کو چیکرنا موشکین دستکرد و جهراوی به کارتینن دجی هزم پشمرگی لگلگ محورن هرما کردستانه. بریا چند روزان لباشور باجار شنگاله موشکین جهراوی هاتنه هاوتن جلای چکدارن داعش و بو ناف رزم پشمرگی. لدوروه یکی پیشمرگین نخوش کفتین وصاب و دنگ امریکا چیروکا خو ودگو هزن. هرچو نخوش و تالیت از ورشیم. چاوت مجی استر کرین از گلک نخوش بوم. از برمشنگاله درزی و سیلان آویتن و آویدی جی اکسیجین جی سرماده چی کرین خوده از چکه چی بوم. از زفریم از هاتم یکی دی بینه. از هاتم یکی دی مدی یکی دی هر 10 دقیقه یکت برین. تیشان یکت برین خود امر فوج ماجی شابود حتی سبی امر فوج بربونا شوی امر فوج بربونا دوکی
قستا دوكي امجي هاتن سبي امجي برنا قستا شعباني كالزاخو دو اونيف اي بشتي نيفرو چند هاون بردان العرديد كتن نتبقيان ما نزاني ما قو الله افجي ناتغي غمنينا بس تقريبا بوا صعد سيسي وبين هات وجماعة دمجي تقريبا ششفتك نساخ كتن ورشيان هيستري چاواده هاتن بيناوان چكيا بيناوان چكيا وهيستري چاواده هاتن و يعني بيناوان تنقد بو غلكي ما سيچار ترمبيلا واز يكشوان بوم بسيچار ترمبيلا برنا شنغال درزي واكسجين في النسر ودرمان دانيتي وسيلان بسر بكرين آخري چون گو امي وحورينا مستشفى آزادي شارزاین لشکری دیاردا چیکرنا چک دست کرد به هبونا سربازن بحثیان دنافرزن چکدارن داعش دا لقلم دن و لاوازیا چکدارن داعش جلای موشک و تقمنیان و لاي داعش با تشتكل باوانا ما هر اليكي دا جافي واني الرافيا البازدانيا جبرفي تشتي كارتين هر اليكي تشكي بكار بينن طبعا صناعي محليه جمكارن في بيجن بخوكو شارزاي ملاليه تشكي عسكري جدا افهاوني هاتينا تشكرن وكو ام بجنيه غطاسي بيد نيف افي بي درتينن هر اليكي دوتي تفكرن التلع فرجي وان معامله وان جدا وجارك دي تيتا داغرتن بشكا هر غاز بي او تي ان تي بي استخدامتكن نوکه امل باشور باجار شنگاله کد هیتن یاسین به کمالگه ها دومیز بری چند روژان چکدارن داعش زدتر جسیح موشکان لعوی جهیدا بون ده هیت زانین که او موشک همید جهراوی بون لو ما بو سده ماوی چنده زدتر جه پنجی پیشمرگان بریندار بون کاو عمردنگ امریکا قضا شنگال لسوريا سرکتنا اگربستکی لرزوک در روژین پیشته بگردای ولاتین روژاوا و غالین شرکرن. بسپوراند بیجن هزین که تبلیغ ریزا هی بونه دوی که پلان خواه بو انجام شکاندن اگربستی جامده بکن اگر اشتیه که ماینده دخوازن. پێگیریە ڕێژیمێ و سەرهەلدێرên سووریە بە ڕاوەستانە عێریشان لە دژی هەڤ ئەو بە ئاواکی بەرفرە دەبن باندۆرا ڕێڤەچوونە ئاخافتنên سیاسی دەیە لە گۆر شیرۆڤەکار سێڤن هێدمن کۆ بە ریاسکای بێ ئاخەوی. ما پەنجەرەیەک بچووک هەیە لە سەردەرفەتا ڤەژاندنا پرۆسەیە سیاسی و ئەگەر ئەم vê پەنجەرەی ji dest bidîn divê em pêşbîniya wê bikîn dê şer dîsan vegereweka me li şeşmehên borî dîtî. شاندێنەتەوەی نێگرتی سێڤن دیمسۆرە هەفتێ مەهێ پێشنیار کرد ji بۆ بەردەوامیە ئاخافتنان دناڤەرا ئۆپۆزیسیۆنی حکوومەتێدا کو سەرێ مەهابووری چ پێشکەتن قەزەنج نەکردن. شیرۆڤەکار دەبێژن ئالiyên vê krîzê هەروەها پێویستە ئەرێ بکن لە دۆر بەرسفدانا li zêdegaviyên agiribestê û çawabalansê têxin lîstika li meydanê ji bo herdû aliyên şer. agiribest bi asanî rewşa niha sar dike ev jî di berjewendiya rejîmê de ye gorê didewê wan destkeftên xwe bihêz bike û opozisyonê asteng bike. Berpirsên Amerîka geşbîniyeke hişdar diyar dikin û dibêjin agiribest dê alîkariyên mirovahî bi lez bikin. It could be a first step. Ev dê dibe gava yekem ber bi dawiya şerê navxwayî û iskenceya xelkê Sûriye be. هەرچەندی بەرپرس دەبێژن تا vêgavê çi biryar nehatin estandin li dor zêdegaviyên destnîşankirî û wezîrê derveyê Amerîka John Kerry got wî û heftayê xwe yê Rûsî Sergî Lavrov erê kirin li dor jimarek rûdanên tundûtijiyê ji dema destpêkirina agiribestê de. We have agreed that while there have been some number of violations reported on both sides, me erê kir ku jimarek rûdanên tundûtijî hatine ragihandin û em wan bi awayekî rijdî didin berçawan lê em naxwazin wan derxin ser ragihandinê em dixwazin wan rûdanan tune bikin. Hêjayê gotineya herdû aliyên şer jî behsa zêdegaviyan dikin. Serhildêr dibêjin 24 caran zêdegavî bûne ji aliyê Rûsya, Îranê, rejîma Sûriye û çekdarên biyaniyên hevalbendên wan. Çavdêrên Rûsî ji aliyê xwe van neh zêdegaviyan radigihînin û dibêjin serhildêran ew kirine. صالح دمیجر دنگی امریکا. رخصتنا تندره داعش بر چند روزان ایلیشک برفره لسر گریسپی پک آنی بو کوی باجاری جلگدن تخبن کنترل خواه. دوچه گهان دنگ امریکا لکوبانه محمود بالی سرادلا باجر کرد که روشا و دره بزانه.
دشوا 26 مهابوری دا چکدارن داعشê bi hejmareke mezin êrişa bajarê girê spî kirin û di hemandemê da êrişa bajarokê Silûk û Eynul Erûs ku girêdayî girê spî ne û di demeke kin da dikaribûn gelek cih û noqte ji van deveran bigirin. Piştî got çekdarên Daişê cihê xwe girtin li girê spî hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ketin liv û tevgerê ji bo got çekdarên Daişê dorpêş bikin. Di encam da pevçûnên giran rûdan û şer sê rojan berdewam bû, tê de hemû çekên giran hatin bikaranîn û her wiha firokên cengê yên koalîsyona navnetewî alîkariya Hesedê kirin û barîgehên Daişê bombebaran kirin. Şev saat 12 da çetên Daeş hücum hûn ser girê spî û mentıqa en Arûsê û gundê Hemam Türkman. هدف هون او بك بمنطقه بقرن وبمنطقه ورتيك يعني كانتون الجزيره وكانتون كوباني قد بكن. Piştî sê rojan ji pevçûnên giran Hesedê bi alîkariya koalîsyona navnetewî kanî bû ji nûva girê spî paqij bikrana ji grûpên êrîşkar yên Godedawî da hatin kuştin. Fermandar Kanî Kobanî anî ziman gonha rewşa herêm û bajarê girê spî arama û herêm bi temamî dibin kontrola wan da ye. Daişê ku hatine vê derêjî me yek ji wan sağ nehîşt nêzik heftê cenazeyê wan dest mede û niha we de bi şeklek am müsteqir e em operasyona dawî dikin evê ku xweşartin evê birîndar emana jî silahê wan îştop dikin. Piştî got aramî û ewlehî vegeriya herêmê welatiyên girê spî jiyana xwe ya rojane ya normal dewam kirin. Mehemed Elî welatiyê ji girê spî tekiz kir ku hemû pêkhateyên Rojavayê Kurdistanê birane û dibin çi şert û mercên zehmet dabe wê biratiya wan dewam bike. Ême em wek Kurd em ji vê namînin em ji biratiya Kurd û Ereb namînin em biratiya milletê herêmê namînin van milletê herêmê giştî milleteke em ji ber devre derbas bûne sîwan me hev xwestî yani em nikanin hev bixatin em birane. Hêcaya gotinê got di encama êrişa Daişê da bi deha welatiyên sîvîl hatin kuştin bi destê Daişê û bi dehan jî birîndar bûn. Her wiha gelek ziyana maddî jî li girê spî çêbû. Piştî çar rojan ji şer û pevçûnan li bajarê girê spî aramî û ewlehî ji nûva vedgerê bajêr. Piştî ku hêzên Sûriya Demokratîk bi alîkariya firokên cengê yên koalîsyona navnetewî ji nûva kontrola xwe vegerandin ser herêmê. Mahmud Balî dengê Amerîka. Girê spî. Piştî ku hêzên Sûriya Demokratîk bajarokê der Cemel ji destê El-Nusra rizgar kirin, bi sedan rûniştvanên bajarokê vegeriyan malên xwe, piraniya hemwelatiyên bajarokê Erebin. Beyanera me Emîne Misto ji der Cemel radigihîne. Li vê derê riyana bera Efrîn û Helebê ji aliyê Kumin Tundrova dihat birîn. Piştî Hêza Sûriya Demokratîk bajarokê Der Cemel ji destê Nusra û alîgerên wê ve bi derxistin, welatiyên Der Cemel vedigerin malin xwe. Li gûrî çavkaniyên herêmî, zêdetirî 300 malbat vegerîne. نشد اخواني كلها بالمخيمات ام بانگا براين خوين د کامپادا دکن ل عراق کو وگرن گند نها آرامی هيا لور و خدمت شي ايدي ودگرن گند ام عرب و کرد برانه و ما چکشنینن ما هن خدمتن بهتر دوین وک نخوشخانه و الکتریک از بانگا هر کسی کو دنگ من دبهیسه دکم کو ورا درجمل و د اواکرنا گندا بشدار به با آلیکاریا دستین خدمتگزاری العفرینه پیداوین جیان تیم پیدا کرن. جبر پیوستیا روشا تندرستی هیوا سوریا کردی ل درجمل دست بکاری خاد که. لفرن يعني ام جبر في ملاتيوتنا مساكن احتياجات وانو تشي جركي واناي كيم كوسي تندرستي مثلا نها لبشمن مستوصف كاي داس بيكي في تشامر ان شاء الله يوفا بي جار هيفا سوريا هي او صحه جمل كونتون عفريني داس كوري خو بكن في درونا ويعني ام لفرجي سر كوري تندرستي ساكن تش احتياجي ملات هي جدار جرج درمينه جرج علاجي جرج تختره دمي بيش ان شاء الله ابريكا في خلال في هفته ده ندير يعني مستوصف وفتره وكبره كوري خو ببينه اندامه ده حاضر بن تخترت خواجي موجود بن ان شاء الله دمي بيش تشتي بالكيش لترسي باجارن دردوري اواهين در جمال نهات نويران كرن رنشتين در جمال هم ولاتين عربن
لێتەوی کومن گرێدای داعشê bajar kontrol dikirin, xuyaya xelkê gund xwe ji şer dûr xistî. Li gûrî welatiyan ew tenê aramiyê dixwazin. نحن صرنا 10 أيام ئەڤویە 10 ڕۆژێ me em li vir in. Rêdan hatiye dayîn bo derbazkirina gund. Piştî qewtandina çeteyan ji gund. Spas ji Xwedê re tiştê baş in. Welatî rehet bûye. Tenê ew ewlehiyê dixwaze. Dixwaze golmala xwe rûnê. Bes meşextî û penaberî jin û zarok her rojê li cihekî ne. Her rojê bombebarankirin em nemakarin li malê xwe rûnên. Welatî nema tiştekî dixwaze, ne azatî û ne tiştekî din. Tenê dixwaze golmala xwe rûnê. Têvegotin ku piştî îlankirina Agirvestê, piraniya şênîn Bakurî Helebê vegerin malin xwe. Emîna Musto, Dengê Amerîka, Efrîn. Piştî ku pirtir jî çil cihadiyên ku wek penaber ketin nav welatên Ewropî, tirsa nav civaka ve parzimenê jî firehtir dibe û nerazîbûrên dijî penaberan jî xurttir dibe. Nûçegera Dengê Amerîkayê Jane Bozovskî ev raport amade kiriye. Girtina dîmahîk cihadiyan li Ewropa bûye egera tirsa êrişên zêdetir ji bo gelê Ewropî. Wergirtina penaxwazan hêj zehmettir dibe. Ew penaxwaziyê bûyne armanca van radîkalan. Nemsa Astriya ragihand pitir hêza hinerî ser sinûrî û dê çavdêriya wan ket yên têne welatê wan. Astriya berê jî di bo armanca rexneyan ku kêm penaxwazan werdigire. Divê em bi hev re kar bike ji bo kêmkirina hatina penaberan yên ku şansê wan kêm e yan jî hernîne ji bo mafê penabertiyê. Pisporianos Bugaski li Center of European Policy and Analysis got eger bi rastî herêma Şenga ku bê vîze derfet hatûçûna di nav welatên Yekbûyên Ewropa dide vekirî bimîne hengî tixûbê Şenga divê bi başî bêhte parastin. In other words, bu wateyeke din ev tişvetgere ji hikûmeta Yunanê re bê alîkariya Ewropa ji bo kontrola penaberan bikin yê got derbasî wir dibin. Qeyrana penaxwazan aloziyên welatên hevsinûr wek mîna Makedoniya û Yunanistanê kûrtir dike. Kar bi destên her du welatan radgehînin ku çendî penaxwazan pasaportên nerast bikar anîne. Wezîrê Veravaniyê Makedoniya dibêje divê ev hinde bêhte ragirtin. Girîng e em rê bidin vî xelkê ku pêwîstî bi parastenê heye da ku pêşve biçe. Lê di heman demê de jî divê em şiyar bin ku di nav wan de hin kes hene niyazên wan ne baş in. Çend rexnelî Yunanistanê hatin girtin ji ber ku wan nekariye bi başî sinûrê xwe yê deryayî digel Tirkî parêzin. Her wisa ji bo rêka ew didin penaxwazan bi belgeyên kêm bihêne welatê wan. Li gor axiftina Bujanskî divê rêbazên hatina wan bihêne zelal kirin û peyameka xurt bêhte danan. Bê asanî ew nikarin werin vir. Yan jî divê got li gorî şert û mircên gelekî zor werin vir. Ji ber got bi asanî Ewropa nemakarê barê hiqasa penaber di salê de hilgire. Fişara ser Yunanistanê her roj zêdetir dibe. Komîsyona Ewropî raportek pejirand ku têda pêşniyara Yunanistanê dike ku lawaziyên parastina tixîbî xurtir bike. Her wisa çend welat pêşniyar dikin Yunanistan ji herêmên Şenge bêhte derxistin. Lê hevsinûrê Komîsyona Ewropî Jean-Claude Juncker piştevaniya vê pêşniyarê naket. Herêz xendan, Dengê Amerîka. Serok Amerika Barack Obama xelata herî bilindiya leşkerî ya bi navê madalya Rûmetê da komeke 6 kesî ya hêzên taybet yên deryayî ji ber kiryarên wan yên werek di rizgarkirina rehîneyekê li Efganistanê. Serok Obama xelata şerefê da Ed Byers, leşkerê payebilind ya operatora taybet. Ed Byers şeşemîn leşkerê ku vê xelatê verdigîne. Her gava Emerîkî tên êsîrkirin çi ji destê me tê em dikin da ku wan bi ewlehî bibin mal. Em tofanê radikin hêzên me yên operasyonên taybet hemolatiyê wek Ed Byers. Misyona Byersê li herêmê Talibanê bû li Rojhilatê Efganistanê. Heştên berfembarê 2012 Byers û tîma wî dest bi operasyona xilaskirinê kir. Misyoneka serkeftî bû. Divê tu Emerîkiyekî zindî biniye we. Şer destpêkir û Byers berî ku cihê exîra peyda bike leşkerê dijbîna kêşa derve. Doktor Joseph ku li Efganistanê ders dida karkerên tibbî. Byers xwe avêtiye ser doktor her wekî mertalekî zindî da ku wî li gulleyên şêvê tarî biparêzîne.
When I did that, there was another person within arm's reach. گاوا من او کر کسی دن لکیلکا من بو دجمنه کی خودی چک و نارینجوک او من او کس هلبسارت دیواری او من حفکاوی گرت دکتر من پاراست حتی کو تیمامهات او تهدید برطرف کرد. بایر جیانا اخسیر و یا حوالن خو خلاص کرد. بله دوی میسیونه ده قربانی کبو. نیکولاس چک نوبتدار تیم به گلین دجمنه هات کشتن. He died a hero. او هر وکی قهرمان کی مر و ناوی هر وکی قهرمان کی امریکی ده حتی تا دیروک دا به نویسین. پشتی و هفته بایرس دژ بر چاوان در بکوه او ده بکوه جیانک بدنگ جبو خدمت ولات خواه. مصطفی جار دنگ امریکا. تماشاان هیجا هر روز به میلیونان حملاتی نیویورک و توریستا مترو نیویورکی بکارتینن و دی استاسیون نرده ده راستی هنرا جوانتین کمینا مزخانه هفکارمه لحمان احمد او راپور جبوه آمده کرد. وی بنافدکن موزخانه نیویورک یاد بن عرده ده گوش دسلو پینجی بر همین هنری زیده ترده ده هیا. او جهه گو بخواه خالین راوستاندنا مترو و سابوینه. لور تابلوی کمازن جه ازمانه کی شوینیه لسر دیواره. جه سردمین بریه ده ناوندا سرکی یا ترمینالی ده. او لبازارا ناوندی جی داره که جه توره دالقاندیه گو پلیوی چروسک آددن مینا کریستالی. ده نافده هنرمندی نوهاتی لتنشتا یه نافدار هنه. برهما سیرامیک یا روی لیکتنستاین جه پوپ آرتیه و برهما سول ویتی یا رنگگش بادان و گراندن لکولومبوس سرکله. ساندرا بلادروتر ریویبرتیا پروگراما کار بدستیا هنری یا متروپولیتان بو چونو هاتنه دکه جه دسپیکاوی ده سالا 1985 ده. But actually, it really began much earlier when the... لبراستی مزودتر دست بکر. دم سبای هات دانان لسال 1904 هندک جوی پاره لآلیه که هات دانان جبو خملاندنا و سیستمه حتی وی جهی زیادتر تایبت بکن حتی خلق حزب کد بید ببینه. جه 30 سالی و هنرمند هاتنه ترخاندن جبو آفراندنا هنرکی گوروی باجیر و جیاناوی بینه برچاوان لوان ناوندین ترینی لور تابلویا بر آوا اقیانوسیا اتلانتیکه و اف جی بخچه گل و شنکایا سرشتیه یا بروکلینی اف موزاییکا جیانا سرشتی و پیکرین سردیوار جبرونز پیشوازیا ریوی و میوانین مترو و سبوی دکن یا لتنشتا موزخانا امریکی یا دیروکا سرشتی و پیکرین بچوک جعالی توم اوترنس لی ناوندک دن هاتنه دانین. لی تایمز سکویر جی برهما موزاییک یا جینی دیکسون یا بناوی شهلوندی یا سری سالیه. تونیا پیرجی بچاکیتی خواه سور مینا بشکیه جوی برهمی. دما بنتانگ دبم تماشای وینه سابای دکم. اسپر حاصل رنگان دکم. جه کو اصل دیجیم موزاییک هیا کو جنو ظلامک نشان دده کو بسر آوه کتنه. گلک جوانه تشتکی خوشه که هنر لهر دوره هبه نگلکی دورجی گشتیارا کولومبی الیخاندرا آکوستا لبر برهما موزاییک یا هنرمند امریکی افریقی جاکوب لورنس راوستیای وینیان جردکشینه. از هزر دکم او تشتکی جوانه دما توان تشتان دبینه چاویته دکشینه دما تتسب ویره در باز دبه گو او هنکی نبالکیشه لی ناوندا باجر ده سبوا فولتنده بلادورت دبیجه پروگراما هنرا مترویان کاری نو چکریه میناوی برهما گو ازمان دیار دکه یا گوش آلیه جیمز کاربنتر و اندازیار گریمشاو و آرو پهاتیه آفراندن. به هفراوان اف هنر اساس کریه حتی روناهی بین تخال راوستاندنا ترینه وک جیمی کارپنتر بحث دکه او پارچه هنری یا چکری دوروناهی آسمانی ورگرینه جیر که دما خلق هاتو چیه لستیشین دکه او روناهی لوانا بدهد. بسر زفستان سار و رنگ گورده لی او پرچین هنری ده درگه و ناوندین متروی ده دلخوشی و گشبینی ده مروان دوی موزخانه بن عرده ده یا نیویورکی. لقمان احمد دنگی امریکا. تماشاوان دلال او بو برنامه ایرویا کردویزیون ام بهوینه کو برنامه به دلوه بو ام لبنده نیرین رخنه او پیشنیارین ونه هندکانم به ایمیل تویتر و روپلامه فیسبوک به بندی آمه بکن حتی هفته پیشامه بمینن ده خوشیه ده خاطره و تماشاوان اینجا بمینن بخوشیه ده دم باش